Ah, di sini pegang rahmatku, bro. Ceng, pegang tuh. Ay, iko sih. Mama tadi isna pala itu. Pak kesiko. Nih, beli cila kamu. Tapi papes mambe. Kamu nasi di pali. Wah, magana tuh, Ceng. Iku matom, itu mau cilaka ko din na pala memo. Nagkiya sila masalah. Jadi magani pala, Ceng. Pajapay na kapag galaw. Boleh maniw TV sa pahiburan. Hibura aku tuh. Hibura ngag sih nama makro. Napoli mina lalu peremang. Nakala topi si jagger. Wah, magalomer wani Ceng na lalu ki barema. Papo saya mabawat turung. Daripada idi malalu makundre na din na harga ki. Kue mata tuh turung. Iyo. Cocoto emang sengi ceng. Pai wani wa tutar si jagger peremangi. Ya bawa tuh juna na kenapa jagger mah pedih. Ya aku makun reha hadapi nah. Langsung tuang sedih ngati na serang. Ceng, joko kido sapa-sapa aja mang. Daripada monrum itu damak kue. Digawas selena. Biar ku joki sapa aja mang. Jadi lolong ngedwi. Jamang agak nah. Nanamu tuh mata masih sekolah deh tope. Nih, gini lo terima ki majam. Iya di. Agar. Oh isen nih. Agak. Aceh bawa nu kia. Matu pudako. Joro play Cina taruh meku. Ala toko play spidol dah. Oh, sku magis spidol le. Wah, ala bawa nih. Matu pi pudako. Aw, pa aja nih, Mbok. Oh, ini pakai mas sering. Aw, kelotong ini. Tega na tuh. Matengah mahku. Gati-gati nih. Taruh emang senang. Kamu suruh toki mas spidol. Cek, kerja pun naik roh. Oi. Tegi sekolah joka. Joka jok siapa aja mata. Apa idio? Sekeki mereka dui. Iya, jamang agak toh ha. Kamu kalau terima kuma jam aku tuh. Nadi kamu aku. Oh, ajum pandang ente mau ka tutta. Ime tu kuruntuk aja mama tuh. Nata pesogi kau. Jam memang kena keluarga akhir. Iya, Ceng. Sogi gimana tuh? Aja domeng, weh. Iyo, sesuanya lena maturo. Agana lu seseleku. Ya betau ku sesono lo kesapa aja mana. Kutumi ya le semua ada heke melo dui. Belum tentu tutta. Iyo. Jadi we mah kututta. Ya kumita nih lo joko sapa aja mang. Elo doang nih weseng. Aja na sembara mau pugu tuh. Iyo, bodoh memang do itu. Oh, lo ku play lo doang eh. Malam masena itu. Angkat tengah mana nih play mak kue? Kan jerimu. He, pamule nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh puang, tepolo monga kesi lalan anak kulo kesapa aja mang. Supaya aja nanti limon boleh mapan anak bawa. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yo kenapa le Dita? Yo kita lagi play ya. Aceh bawa nu kia. Play kadio lo pak. Kia kadio ikut mace.
Ay, lebih kalau kakak gelungnya. Itu gue nah. Ito nga ngani ro. Kana jama-jamana ko he kampong Naleso si ha kampon na. Ya bawa sa di nala jama-jama. Wah, seloki jok siapa aja mang? Sih ada lepak kuy. Istirahat ya lo. Perlu Kupita 2. Iya, tajan nih. Mungkin sebana pa ustaz mah balu ku laleng eh. Iyo. Alin na to nga si Taro. Anak ustaz to, ngetawa balu sih. Anak ustaz ku tuh. Lah kurang ajar. Magamain ku ya mabalu ko Wah, pa ustaz. Dema, ya aku tenang kutana mah eh. Mana kemete pa ustaz tapi di si mah balu kue. Iyo. Nebesan na sapi seta sa di mabalo ko Iya, sapi sekometa biasa mabalu ko Cuma leso kampon na. Jadi ya yolo sulay. Oh, maku kira play pa ustaz. Iya, Cok. Berarti aman ya rin rekula be Apa atas sulen itu pak belu Oh di segitu mah apa melepe emang. Masih kiwang. Oh, maku kira pale. Eno play katin umuceng. Iya terakhir ko. Pak Kulo minreng. Iya na atas nama. Ye, lemak apa yang kelinga kuro. Tepelo mana minreng. Dia apa kindra iya. Pokoknya, ko capu matu ya tuh. Wajah kah ha? Ma, kenapa ustaz Seke na. Do dikim aku tuh pak ustaz. Ditomo kapa magagong pakin reka pak. Katomo hubungan keluarga tak. Timun na kuro. Kalau makin reng, tepan ke hubungan keluarga. Si senang kaduina. Kuto lain ngejok mak belanca. Lah kurang siri. Oh, ngecau to nges dicoba ladangi kong kenapa pak ustaz? Murah sakat tuh. Ay, si Salamet itu sedih eno ya ku ibu-ibu na jandai. Na ibu-ibu na kalau lucu ay. Iya. Tiga gelundaan. Jolo. Walupen itu jok keceleng we na galung Na watu na sa di galuku ya so. Ipalaringa way. O si saka jok kemitay. Cok. Eno gati kopi mu. Pak Loka matutu Yang kita pelos ke matu tuh pak ustaz. Nah sila lota aja singkai. Iyo. Loka jok keceleng we na galuku. Na kode kak gaga. Ingin na loman ruangi balu-balu Oh, ya miro play masalah na. Idi pa man rongi belu-belu ta pa ustaz. Jokenis ya. Iya pak ustaz, tenan no. Ini pasti pada man ruang balu-balu tak. Saja iding ketemu hubungan keluarga tak. Tetenu bantu. Joknes ya. Bata-bata kawe seding. Ko iko si Pak Doli pangan ruang. Tapi pesan ni pale. Itangka pale balu-balu dah. Oke nih tuh Pak Ustaz. Tenan nih, kalau kami berdua yang tengah nih, pasti Aman dan tentram. jadi jangan lupa Coblos kami berdua. Au, masa-masa mana sih tuh anu re? Yo kenapa lah iya? Oke mure.
tua. Awah, makuramu petawe na galut ko eh. Giliran na ako pa ustas malu wes to he. Ay, dito magamit ka. Ipo bawan ko. Jolo. Kasi napaigaw pa ta Jackie kurase po eh. Oy, pa ta Jackie. Haha, iko pa ustas. Musilengi ka. Cede bawa ka tabuso. Untung magalaw mo chuleku. Mana kamu tepo aku tuh? Nagilir aku ya semalam wai. Lo si ketu iko mena wai. Aw, salah itu Pak Ustaz. Mupit na kasan itu. Ya udah poko ya deh. Lo mama jumata. Bisa mau ke Pak Ustaz. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Pitna ku tuh. Agana lo pitna. Nama nasa he. Mupalari tama wai ko galummu. Lega pa tepo aku tuh. Mana kue lo si lega Pak Ustaz. Ajen we legai. Pai di loki maju mata. Ajen lu Pak Ustaz. Pak magalon lari nuwe he. Lo si kutu iku mah kesola. Maka sola ku tuh. Iko ha. Mana kame mu tepo ku tuh. Na watu kuasa na malu wai so. Menno kasan itu. Mana kame si mu tepo ku tuh. Na puro ni ko ni. Wah, magana Pak Ustaz macam makku. Iya, puro memen ya gelir aku ni. Ito misan ya tepo Pak Ustaz ke Pak Deko gaga. Habis ke lo kongka. Iku mutu salah. Pada mah papau. Kilo kamain. Iko ha sala. Namu de ka aga de to di mu tepo ku tuh. Lega ni bati Wah, po di na. sana ya Pak Ustaz. Lega ni ha. Wah, ma Pak Ustaz. Age ha. Oh, Pak Ustaz gati Pak Ustaz, tasipi ka he. Pak Ustaz. Iwa ka magi Pak Ustaz iwa ka tasipi Ah, ka. ada ulai. Wah, Nggak suram. Pak Ustaz dia ulek ke do Pak Ustaz O kala kaya ba tepo na mana. Pak Ustaz kita gati Ay nga kasi pala. Au, marica mana ke gak Pak Ustaz? Gegari ko ye. Tanggung jawab memek ko. Hi, mana kata pa iya sih? Iko man tu, agama itu mahala lewo ku tu. Ku cakar du ko. Ku bola mo le semetin reso. Iya, ingbi cak kerudu. Nemu sopli ka onaro. Marica mana ni gak taruh he. De urus ko pa tajiki. Kan jelas na pura lega ba tepo na. Ona le ya. Pak Ustaz aja Pak Ustaz. Ma aja. Pak Ustaz, tadi nggak Pak Cesi kalau kejok kah? Wah, kasi malamat kedua ku tempat tajiki. Pokoknya dia pesan aku lolos, harus kamu baca. Jangan kau kena apa-apa. Lepas kau, dia mau lolos. Ya to ngeto ye. Endre no gati. Ya lah, walaupun sana lagu. Lo kalau be. Pak Ustaz, Pak Ustaz, tanya nggak? Pak Ustaz, tanya nggak? Iya mau Pak Ustaz. Maka balik kamu tuh. Denwe ko. Bombe toro.
Jama-jama ngague mama tu runtuk mo ndri bawa makwe. Nak kerja macam aku tak nemu po. Kerja jama-jama ngagli jama. Nama jam ni je. Jama-jama ngaga. Namo ndri ta bawa tudang. Na yan ruang aja balu-balu na pa ustaz eh. Jama-jama manambe eh. Jadi matu ku kenile su pa ustaz. Tugas mu to si melodi pak kemajana. Oh. Cocok to. Hebat tu jama-jama ye. Pana mo ndri bawa tuda menu kopi nah. Kasih wasle na. Tapi agak tahu sih gunaan musur kau nama pace spidol. Makwe cenge. Itu sengaja jama-jama. Harus ke catatanna. Jadi matu ku kena penghasilanna. Catat nih. Siaga pemasukan, siaga pengeluaran. Napa metu lebih na mak bagi dua nih. Oh, maku gara pale. Nak pale spidol mi bawa musur raka. Nak loki macata. Ketopo tu bo na. Tenan itu. Ya kung kena metu penghasilan. Eli no bo. Eli meto ni melopo eh. Pak aku na jinna ki metu jamang. Dena ala ku bawa bicu mi. Cocok to. Tapi pakai met bagaimana dah? Oke itu. Keniro pa ustaz eh. Engra tugas mi ko. Singa ida. Oke, tenan no. Magampai itu. Pastas. Tik lo joka. Teruni jolo kue. Loka tama lalang, magamesi mo lika. Nakijeta pelok matru tamlala pastas. Jokna jolo kue. Paperlu ni tumboy cerita. Siaga si wana-wana balu-balu mo na si bawa-wawa. Iyo. Ajo itu pemateru rumahku tuh. Hi, mana kata paseo si lo cerita? Nih kumu to sedih ngonna ma pedarale mulo man roang ka balu-baluku. Dentun cocok ke makku ya. Nakijeta pastas mo asa si dina cocok. Sedang kapa balu-bale. Alena to pamacine jok ma pedara balena na. Kung kahata balena ya lah. Tutai tomi na pa kemaja. Iya ceng. Cocok lada itu mu pawe. Pa ustaz mi ada na pahangi. Awai, wasa toni lo ko tulung nga na. Lo ko pale pa kemaja ka. Maka da topo nak kuro keluarga. Wah, dewen aku tuh Pak Ustaz. Ku masalah keluarga. Teteki keluarga. Tapi iya, kan bisnis. Lain matu tuh keluarga, lain matu bisnis. Iseng-iseng we Pak Ustaz. Agak tuh ikut tuh. Iya ceng. Kasih paham dulu. Ah, metabaki ma pangewa ko iko lebati-bating. Sega me sewa na, poni kati. 50. Hamai, solina tuh. Kota 50 mu, 100 tuh. Inamaku roh. Tapi tenan Pak Ustaz. Kak keluarga meki. Jadi boleh mau kepotongan 50%. 50 sabumu aja. Iya Pak Ustaz, 50 na plemo aja. Wajah nih megati. Hai, lah basi 250. Kepala cho. Kira mai. Catai dah. Kasih di Pak Ustaz. Tigili cata nah. Dia agak bo. Kunite agi jolo me jana Pak Ustaz mu cata eh. Pak di peka pembukuan. Kecuali metu ku tak buka ni kantor eh. Harus nih tuh komputer. Bah, di komputer meng. Makencan itu sedih jama-jamangnya ye. Misato ngeki itu sogi. Tenan ceng. Nama saya me jama-jamangnya tuh pendek kita nama raja. Jolo. Itu lo Rama. Ini kan aku tahan apa dia mangir. Sama namanya Witer roh. Tapi ni si player ni sih long. Anak biceng Hei, wo kemana cok? dia masa minta kah mal kopi. Mana mali? Lemak peti munna kuro. Balu-balu sana itu. Alenga. Nah, ye. Magi tuh Pak Ustaz. Perlu sih kebantu agak. Iyo. Perlu sih ke Pak Ustaz. Tak kelata sama cawe. Ya apa aku mulai mah? Di meto. Coba nih pale. Oke nih tuh Pak Ustaz.
Boleh tom sedih ceng. Nak cerita aku tahan baru roh. Dia mau pak bicu miteroy. Pandang ente ko ceng. Nasa ko mau bicu. Tapi mau bicu meto ko eh. Jadi maga nih ceng. Pamulai ini. Agak pita aja. Pamula bawan ikut teh. Rahma sita si bawa awar. Demi itu gagarin na air ganggu anggotaku. Oi. Katita lah cowoknya jumpa war. Belum mau sedih kali. Ya piul lena kalai. Dulu panas say. Tapi lo nih gang, jam-jam mata aja harus ki profesional. Maga tuh cok, bata ko. Wah, dia pak Ustaz. Nggak ada bate kak. Kecil mi kemakan mi. Lo ko magi kasi padwa. Tepo sa mo gari. Puro chala. Aga. Gari. Aga pasti segeri wang. Bisa digaga ko kumusta makro. Iyo, desa digaga. Kudu salah. Pursa dihapus. Iya. Dia itu sedih gaga. Halurus bro. Nah, Ero. Cowok nasa di macule-cule. Iya apa wita lu turun tangan. Makku miro pelek culena anak Penoni pelajari mu kalau turun tangan Pak Ustaz. Mega baca ku tuh. Makku tuh me pelek culena tuh nah. Ikut ada sel me premange. Woi, kemana malu roy? Wih, alur kok. Gopo. Baik tulis mana deh. Makan cok. Tidak apa-apa jika semua. Dia mau magaga pak Ustaz. Tapi jolo. Nak bahasa Indonesia sih kok. Iyo, napaan sih diwang kelinga Pak Ustaz sama bahasa Indonesia? Maku meco aku ya emosi kak. Tepang bahasa Indonesia kagak. Pada lesu mana nama pasel le. Pali waro tamu teh. Wajib dulu sih mana pak Ustaz. Iyo, pampet itu nih. Iya. Sewa kuro. Nih ya mau teman bapak remangin nama dek. Iku metu pak Ustaz. Tapi dia mulai wajah sih wana. Pengelipat buru naga. Paham sabor bangi. Wah, dah mulai. Desa nu siya. Wah mbak sih itu kutu. Wah, tapi sedih jam-jaman ko makir. Sa ato nga mencoba sa pingin napili tatay kimakojo eh. Oke sih. Oh, wah. Loh, piti sih oi. Lalu pasti.
Wala mi pale pabura sara. Kosi kaca mopi mende. Aduh, kenapa pitau gue? Mati. Hah, uras sama itu mah kelar. Pere bulu-bulu kok. Mati ada dah. Hah. Ah, kalau ku mah palena. Kasih letona. Nasi lihat engkau nak kalau kuro. Nak kalau ku Thomas na ya. Ya bawa nak belaki. Murah sakat tu. Oh, si Jok na le. Ya to na po becu ak belaki na. Mewe betul. Ya gini. Oh. Ah, dia mesti sila ka ya, so. Mana ka to mak ko. Wah. Masa usah ton berapo. Maga kaya, nak mencila ka makku kaya so. Perlu si itu lo kuas sujak ke lego. Nama abok ni. Kena tak sandalan Rama Berarti kan boleh su. Merganggare kereban na pol sapa aja mah. Rama. Oh Rama. Maga si kau teli gore-gore ta. Mudah nih si kau. Mudani. Mergeraga tuh waselena pol sapa aja mah. Kamu puliang. Maga tol seni ya mana lo miseng. Yang nemong ko pulia dito ko de loka malako. Si ina. Do situ melau. Iya. Nula de metto gaga. Aja naik ke becamku tuh. Kerai apa pandai sapi polo alai. Lompat sepinge. Awah. Ini na beta. Pasti lolota di por ceme-ceme. Dia semite gante-gante nih nah. Musuh si kijo ko pandai sapi. Nah ya. Aja naik ke becamku tuh ku surako. Ya tau apa pole malai. Ya si musuh pandai. Agak lu jami ko. Ande tindo. Iya peleta. Mana ka ple jolo? Napa joka? Ita nih. Depa purna jama lo si mandre. Sini beta supaya mencomo-como ka. Tanpa di kunete. Di ko jomo. Kena kejana. Kusapingi joki pandre. Napi di depi pur mandre. Nah ye. Itu na cana pabali-bali. Iya pele. Andre nih olo. Tapi lo mutum pandre sepinge. Paya lo ka masuhe. Wah, etaku. Ceme-ceme mo ko sa jolo napa jok sole. Oh, mawata itu. Pai di nemu di ceme tete tomi menggerta. Padi ko tu. Temu mu goso lembe tu salo tete tomak ku tu. Jo kenal lo di? Yo, jok na siya. Mana ka tu mataliwa pa jok ka. Mandre lo. Labu ni soy. Lo nang bawa di punga gagana pleso. Merating kemo pa ustas kurpa angku itu motorok naro. Au. Nada api ini tuh tunwak balagi pa ustas. Pek kuceran wak balagi pa ustas bela. Tablu krekir ngas di notar. Au, bisa nih. Hah, itu kan hitam.
Untuk macam lega kak. Apa sih? Kira sih. Agar menggeroro. Mati nanti apa Ustaz? Wah, mio pale. Man rasa no Pak Ustaz. Nggak ko din cuy kak. Ah, gimana kalau dimati seorang nih? Mati nih. Mak batu palek bana nama kalau dimati seorang. Hei, man rasa naya iya. Pas seorang naya eh. Tumbuh-tumbuh belangang minyak rongko jalene buka satu dibawa pak. Pak Ustaz lihat ada api belah. Man rasa tuh. Napan itu turu pusat mulu buka sesuai. Teko bisa dimasorong. Tapi sama cewek tahu ini bola. Oh, coba minyak. Coba minyak burales sangklak bat. Pak Ustaz. Wah, olahraga sedih tuh. Olahraga kutu. Mateko to na masoro motor na. Lo si kumapanan na. Cah, pusat tomiha olahraga ko pak. Naturuin ko ta pusat teh. Magemesi we, nakisoromak mo teroe. Mapaperilada ko Pak Ustaz. Inga peri-peri. Ito misalnya seorang he pak. Mabetuban na. Sembaratu mo po kutu. Betul Pak Ustaz. Melopos isang nina tuh. Tak kena we ko Pak Ustaz. Pamalanan itu. Ni suruh kudu melopa cek kau nak. Dupai kasih. Kele. Ona ya lesu. Mama apa beri maksud Pak Ustaz? Tanya udah kesorong nih. Oh, lo kubanga. Aja nang kubanga ako kutu. Pak Ustaz. Ngopi dua pun nah. Mo. Hah, ganggu mah ikut sedih. Wah, kenapa Pak Ustaz ya? Kepala apa tepuk-tepuk Pak Ustaz? Agak mesi. Olahraga agak do di pegok kerowengi. Olahraga. Oh di mana sih dipego olahraga korawengi? Aw salah tuh Pak Ustaz. Pang olahraga do di pegok kerowengi. Aga. Dari pagi. Ikut sedih.